Kovič Luka, 16 Vukić Aleks, 18 Grilc Marko, 19 Debelak Mitja in 21 Vasilovski Robert. Glavni trener Dolinar Aleš, pomočnik trenerja Ristič Grojo, maser Vončina Stane, uradnik predstavnik kluba Vončina Grega. Naj tekma poteka v športnem duhu. To tudi pritiče ekipi Hirter Breda, ki je lansko leto osvojila naslov Fair Play v tretji slovenski nogometni ligi Center. Čestitke še enkrat. Da bo vse potekalo po pravilih, bodo poskrbeli uradne osebe, delegat gospod Vidmar Blaž z Preddvora, glavni sodnik Matkovič Aleksandar. Pa kako ne moraš to dvigati? Tu teška želja da buče. Čako, jedno moj signal. Evo Petre! Ado! Dobro, Ado, javi se, Ado! Šut! Gol! Sile, Miro, sile! Ado gre! Šut. Utiku ti na prvo! Sola zadi! Sola! Bravo, Cvijo! Bravo, Cvijo! Šut!
Pazi not! Podaljšek je, podaljšek. Mi smo že v 46 minuti gol dali. To ne moreš verjeti. Miro! Ajde široko! Podaljšek je 3 minute. Ja, točno 3 minute pa pol.